Asia tang kuna wing tum sai korale the talk with Sorintan Howard we katar episode hili welcome salushi delay ajay tumna interesting sala khai kala ari we burning issue itum li Manipur we crisis hili kala itum we society talaga tangko community we society li base salaga itum janpai aka sangrum vaisara itum na ari we ka shok zang hi tengala kaina leida klei chung kha leida leira ji itum na mai sa aina janpai sa vaisa sei janpai sa ba me vai ari episode katar hili guest ko special sala kai na razang medley in heavily introduce sami gai kala welcome sa ko laga chang pai ron da ta pai sa se remember da queer Ramichan Kashing tang ko ta na saklam we president ne kala ka knya sa da queer mushmin sinkai ana ka talk ta na long we president sa le kala ka ta sa da queer Chingri Paul a he entrepreneur ne ala podcast channel ka Chingri Paul da ala chi sa le gentleman ko thum shi li chung ning shi chu we episode li razang mi da klewang ichi tum ishimati trang pay sa wang ina mga ay na mikchung ka taking kui sang pangra kala atay kam tay trang pay sa ra ji shit ka sang chi han le de le arwi na tiao mai ka how probably hang kai ta da ishi tangko society matala kai na achu Manipur we crisis Iraq shok kai na pung pa la ka le da klei chung ka le de le situations mama thala le da klei li or shorts maring ka pa la chung ka shok de le ogi da take ngai chung ka le de le confusions chung ka create sai re jogi da arwi burning issue later claim matala kai na itung tangfu na we safety or itung arwi situation later claim itung tangfu we stand ka later claim later ji theng hai chung ka later china ina queer Ramichan ni make up da issue discussion how pop by make why na opening remarks ada tio make ka share sang sang matala kai na itung we arwi shop sang da claim in the incident sa kani ko sa laga tio make mention sangai itung tangfu na kai kali itum identify masar daklai itum public pina makatai itum apom sawong bungli itum ishi yarshok thumli bangka mi kai thaw incident shock high kala itum naga kate bingli harasa daklai itum infali harasa daklai itum pau shaliba valley base individuals or groups being the shadalay the hibahi itum individuals being or public information ni kutong amat sai masam pang tugira as tangko frontier organization akang sada ji leader akang sada thuli update lai sa ka ji ba ji tio me ka thengai de le aya jom na pau sha ti sure da compromise sai re kala itum tradition we ti sure da itum hokata kong khang rokla or phaisa compensate sa ko kubla gi we hila ge ji paw ma sha thu ne jaw ge da itum society itum talent khri thot ping na ka tha da klei do gi jim long chang la kai na update hi khang rai kala itum we cs ping na case ping hi ka tha da handles ha li kleyang ji tiom ka thengai le ani hi we update khmen so da na tio ka share samila okay ma aya itum so arui issue hi ji ka da yarui na pung ba de lai kala lungsang na kana paning da lai ma ju da lai ju ga lai sar ka specifically arui so mong incident ji hang hawi da so mong incident hi itum da da recall sa lu ka date 3 December li show ni 3 December we pung chi ko li show ni asi incident hi ka atum pung chi ko li show pai la ka ji wen incident show man do khuli ga chung chan ni ba atum ni pung phanga mati phanga hi tai sai dang that for lang ka da lai tum chi we ki ka tha show how was it bao ya kalum de samani ka that 5 li public domain ni da with me social media with through it pay some amount chiao da as soon as itum tai ga ut li yo here ka thau la but yari na mo lo pa we da jen na ya ka thau la de tum la da chi li take by thing i de le po sa de le ding itum trace sa la ka atun information ji collect sa la ka ka tha da shop la jang le ji ba ji thai bai mi kwai ba le hi ma thau me le persu sa bai kwai chi bang phang ro man da itum han kui maman na ting kui maman police la jang i jaw with the police le na ting kui maman details kui maman na got me phone number ji ma sam mang ro suwe jai da rap naw bing di itum na ram naw li hi tham le la a ming ji tum han kui le ga details si han ba maman hai sai ram naw bing la dong na ma the sa tu gi da ka thum la da han mi maman ge gi ji ba ji ha maman mang da itum ni gai kana office li ra le ga o atum hospital li le ji ge ji we bao hi hang i chi office ba li ba ti ge je la ba nam to be direct report ka sa atum na report ka sa na le thu ji ne ka da social media li the de le ka la hi le how with the itumi long le concern sala khai the youth la le ba mo se na sum brag hang le ba ba me jen o ta ka itum ot mang a ji ding da la cha how with the i si ra ha ji li si hospital li tai ka hospital li da chan ni atum bi show sai
China ina taka phone number jing han ka wai da shi wi ta da khle da yem da representative ma li quick wai ka hang sa ne ka hospital li gala shi la ga na tu mai phone number ji la mai mi sa tu ka thang police ping na ming ba ji ba details ngai sa wi da a tu mi la phone number email sa ne firstly ba ji da ha wi da I ka ta sigla da bam da la dam li a thang ina ram nau bi ni ga thing ha wi da a tu ba ne li phone sa sai phone number ji da la le re ki ba ji ka ni na phone da reach out sa la ka啊，学习里面肯定不少会的，那都没时间这个大的说白了，这把子了，他那个挺贵，但那挺贵的，那说海那个这些太好贵的，来好贵的一种了，没人怕么呢？个了就往那些谁，他的说那那个他的失败，个他的一种 public being safety 去吧，那只要嘞，他的那些咱们帮伊这些只要的，龙脑病抗生怕嘞，个了，去吧，一些为龙脑么生了一种。export di le le yang ava sada le de le tenel ro un how long no da ju ti un how long no shin how long no mer long le ser le uta I tum hi take sun para ji I win ni ra ga zone ja o de in la da I si tenel li pi le la bao pa we un how long le bao pa we and are case pursue sa tickets one sa hi na de sam ni mane ka 이와 이는 사르다가 삼님은에 이는 계시 벌써 사르다가 삼님은에 그 하고 기타다 다다 지다다 야르비나 쇼가 하기다 일라 voluntarily 킬레 public 다다 위가 조지 다다 테일가 히버 이는 무상임니다 범 하이컬라 I feel guilty 자우다 다다 일라 지 okay kate trace ka sar frontal organizations kate ping chi ba masada salaga or nan update mi jana tum sang pang na ba keep sado dong ka hi da다 inna 다다 테이 sa ka ba 이좀 롱나우 리상 하고 이제 information 그 동의 이좀 테레 이렇게 좀 레이트 다 양. 자는 다다 지 it happens 다다 아tum나 테레사 바이 인 테레사 바이 그 이바 이나 그 테는 거 시다 이나 confirm 차가는 시다 좀 recording 바이 사가이네. 오케이. 자는 다다 meeting 바이 아크마 그다히 6 등이 이슈 노롱나 이리 유럽 세계지 바이 항하고 자는 베긴 유럽 세계 다다 일라 바이 자는 심크루빙 hinla nó thùng bom đó là gì cái thùng là rác gì bà chứ à rồi phone sáng ra cho nó ấy thật thì bà ra luôn cái thà xích lên được sẵn được cái đâm nhà thùng là theo trả lại cái là thùng đông cái răng sẽ cái 심 kurban ning 다시 victim thùng trắng 본다 thùng là thà cái đó là cái mi sang gì nó long đi trắng là nó chụp tissu đó nó long quan meeting call sao là not tin nó long sang gì okay aju bà chứ liền chỉ thà huy đó chỉ là pursue sao mà cái khác sao này là này thùng bao hiện tại số cái này làm đi thùng mình phàm này cái thà best Kurami bayra la shokai ji wangmang maning la kanau kanali la gada hi safe sa bayra ge ba hi itu machu ge ka in course of that hi sadak le ulung le ka sa ga bai ba jong ka le de le je a ju wi issue ba hi na just kam san le de le ning tu gi da da mi sa ga so many killings da rai kon rai ka gi le la ga community khani hi ba da pura ga chi khring hi ling chi la ga le de le maning lu la ra tu ma jang يعني هي هذا اللي ده قدام اللي يتم هنا لا هذا يتم neutral نيدا ليدا لي سد لي or كلا يتم جلي involve مثلا indirectly يتم impact level ليدا لي عشان يتم كلا ده نلا هذا extreme care بكوي يتم نلا right جوانا كذا هذا يام بايرا or كذا هذا يتم كلا ده ويرين ده ليلي سا بايرا قلت باقي با يتم أبونا كوي كان يي هذا responsibility يا كان يجي باقي شان كوي يان يتم نلا sabai ni si jiba ari shokai ashik tum jimrin pathre kata da adam bahi pungji goli shokau mayali sa hok na sabai den da atum la ka sakle bang brave ka zali ha with the jinang ji yali ka sa ne atum ji la jang kata le tum na raksha ba na dang da higla odd timing hi da avoid ka sa hi darkar side da khi ena da hiwi karjani da le how with tum sa la ga itum shoppa ba mai ra ko domain li itum But on kan at social media le shop like it 48 hours ne o ida da it demand certain demands in me but da it demand ka ji ba state li da sung bai bai it mi jodak le ji grievances address ka samman da jang da ji wi lung li it kan zek ka ja le la ka da sung bai ra ka da ta mai da yaru wang ka ji ba ji tu mani shon ne state ne tumni hokrak ji baji ba direct an iliva malim ne cha in na ki limiting on salam ding to da ka da assembly la samang kawai ge ji da da kai kan suggestion na sai ka da lai hi wi shu bang ne ka da dai tum na eng sa da da la ka ba kai ge ji baji ba kam ta ba do re I tum ma culprit da
sorry itum a victim da culprit being jili family da itum demand sa ta claim da je da ka da hiada mi liwa it is not us who has to asumni phaba da sa ba ba nim da itum demand sa le da my state pa liwa in a way rajan sa bai ka ari buji na deu mi sa ari se so sping ashi mai dei buji la ada sambang kai line ba da le how with the jita da ne and atun para le ge ji bai itum share sang lo ka issue ma sam phum ne ka da after deadline ji ku phau itum na la in the deadline jili wa tum ki ka communicate ma sa tu jila jiwa nung li ba sambang se ji ba ra ji ni sure da se so spin na la le ne la ji ba ja ka itum na la da hang sa da bam num da ka ba lang sa ba he ma sa ngai tu de itum lung le de au ka phap da hi bin me ba ju wa ngai da jang da di le le de ko sa khai ni sin la okay je ne shi la tang ari hili itum yurba maider ka infali le de klei ishi wi li deploy da le da le tang ku people's organization infali da le da le ka ticket lai le pom da le ticket lai krai wen da le pom kai ang ka TSL lai sen da itum hi da khang sun hi la da matham me da sun ka ba pau hi coordinate sam me ka ba in san out chu me da the re da problem mi deal sa pai me re ji hawi da itum da shi wi phap ka da shi da sangai nei tum chi infali da na ka tu mi da sam okay Rajan da 48 hours ultimatum kan ji kan kai ji we impact ki ka malai la ashu shwai la or shi dang ko community shwai la as it is lai o ka ka to chui chili yarwi da yo 48 hours an la ka ta da ki sa ho ba ji chung ga le de le ja kan da la ari chi in the meantime ji ling lang da culprit ji kui mi lo ji i tu mi demand ne ka demand ba dong ka chung re ga ji ba ma le la ada mong ji ka da le ho le ji tran ni a tu mi hi ku lai ga singa mi bin da ka sa ni ji thu ho bi da ji le ho a tu le la pao phao i tu na sa phao le ka pressure le ni da le da ja ji tran ni ji muk shock re le ba ba ma ka chili mai ra bai bi bin da khami ji ho bi da a tu le tu responsibility fix sai na tu ka da hi da ho le i shi shi DSL with president shinao long president na ta hange itum dang lu jong ni ba shinao ji bin hi ba ada jing ri kwai ka la jam na mi na kon jar da ka dam ni jam na ka mi hi tha li itum role hi hak la ni ko ka ta da atum bin na am tu bin di ma kha mi la ga ji ba hi pang an da ta ke ang la ga atum la chi wi khang chi ji le ba bom mai yani itum da bai la na mu gup sangai ma ni itum hi jang ji da samu man na ga di boy ka li meeting sai ri ta da le le ga ji ya sha da le na atum la ma khang i wi ka pning ai da dang da ba itum ni sa da le ga ji he ba sensitize sama man da le ga atum da mu shoi la atum ni la ning li ga tring da le bom da re ka ta da hi ya sak si shogai ba shi ni ga ji ba hi jang ka ari sa ai ga na yang na gran sama man itum chi wi ti li i shi wi mi ning itum ni la sam bang ko itum jang ka ta da hi ta hi ya da tum la yang sang phung re ka ta da sam mi re ga li ga ji itum chung hang ga atum na la ishi khalatan la problem create sa da kleng chung khala le ba bam da le chili da la inval hi li ka ma thei la athum ping da man pin mi da kle example tang kun na kari shong khai miao we ji ta dang da incident na ko lung le shok da ga thum la marin phang ro tu da jik tha la shok da le da in da chung mang la jik tha incident de ok da mi yur khang dei ping we okay issue ko la ka ta phung shok mi da kle ka tha dai le marin phang ro le chung le da kle jan ne在这台里头，inform 上路给真的他的是一套维修的，我来这个一种的，蛮拼命的来过，很没事儿，后来这种的杀了的，但是其他的收场一种嘛，他们的 coordinate 上路是个是一种，Europe 那个上的上路没讲的。ari case ba hi ka da kup sangai lik le chu update chi kham yo 哦，现在那是让你上那个现在，一种现在办好就提里啊，从了 Europe 是个是把这个行不办的嘞，现在一种那么出那个ai thà cơ à chúng hili cái sự cao vậy đâu chứ vô lý cái xuân đi gì mà hi sự cao cho nên ít chúng mình sao lạc sẽ giáo với yang cũng bị hili hi chỉ vì hòn vì chỉ là chairman đàn phụ vì dân là cái sao anh họ xăm gì đó vì chỉ cái bom này chứ anh à thằng chỉ mà ra rằng là cái đó à chúng mình thấy cái cái chairman này à chúng mình hiểu rằng mà order sao lại nằm lại đấy 이시 외대 커뮤니티 막 바힐라장 제가 그룹 아카는 탈레는 컨트롤 레이지 힘을 그래들 아주 무리가장 그종가 콜라이가 생나 그종 컨디비주얼 생하고 in a way that the state he chốt lại là lấy được này sau đó the law he mới chỉ hành động phải là mở lấy lấy được không No, there's no law and order. chỉ là lấy hậu cái he cái sao cái chung cái lấy cái này thì cần sẵn thì là cái nào chỉ Google mi ra
bố mi cái sản xuất là thùng mình dùng địa chỉ mấy tiêu dùng cái bà không mấy cấp cái gì hôm nay sinh chúng mấy cấp tới li cover cái sản này gì đó cả thùng li cái sản phẩm mà ăn được cái gì bà thùng là problem chúng cái face được li thùng mình hàng là mắc cái nào mi ada civil society thùng mình hàng mắc ta arm tiếng hình nào thùng mình bằng đi quy khai sinh khai cái gì là lấy bơm máu đó xí măng ra hậu đó chỉ thằng gì muốn cướp sân bay thôi nên là mấy ra bay bị bình vì chủ area里嚟得嚟，同 instant job 就咩啦，俾你平呢種，只跑碰熱，個啦，為 next safety travel，他的一種 travel 嘅產業咯，就為他的 shock 得嚟，crew 對 impal 我哋啲，對的 shock 好嘅的，shock 擺嚟好嘅的，只係是半部位，可嚟的行 maxima 的樣，即係只正式嘅個，一時龍落邊實穿好嘅的，但穿嘅只係咩，落先後龍嘅 brand engagement 嚟好，可冇嘅他把hin，一時啦。lấy hậu cho cái đó nó luôn là dâng đen phô dâng là ở chú ý nhưng phải lưu đi bồi bình trong cái thì cái là office li cục sang khai này mai ra bài bình ra là cái này được giải đấy ở đây maximum bình chỉ là dâng sơ là cái khi ta hiểu sao liền rồi cái là next li vậy tụi mình thằng mấy đó coordinate sao rồi là chẳng khi ta lấy hai trăm gì yon đâm sao ba cái bài mà thằng mình là phải sang rồi xây cái bài chỉ là hàng cái này á chỉ sang rồi là cái ở đây lý thùng mình demand bao và firstly apologize sa pung isin da ka yona hay ko ba nui hay de ba je nei pung isin da ka clearly isin na sa ba futurely ka da compare ka da i tum no shock ka ba ka da ko na ra ki ba je i tum coordination tham me de le la ga ai ka ji ba je ka sang rok se ji ba ngai na tum jira sar kai ko me a sar kai na isin da term mi ara je li kai ka na ta ka be compensation paisa de le da incident hi ta da ka shock ha wi da tum la điều tra được thì chúng ta được lấy tay even mấy điều rồi thì mình là đang khi là sống được lấy chúng ý community mà mình cũng được đấy mà cho nên mình yêu mình chẳng đây là sống ta chúng mình đã làm một cái cuộc sống ấy rồi thấy được lấy gì là cái chúng thấy sản phẩm ấy gì đấy cuộc sống hay mình ấy cái chúng mình demand này cái gì bây giờ cái chỉ một cuộc sống này chẳng cái lấy được lấy này chúng nên là ý yêu thì ta bây giờ đi chọn lắc hay nè cái lấy ta mình thấy sản phẩm này chúng là chẳng là chỉ tháo cái đây chúng 그 그냥 그 자체 좀 게임 사는 게 너무 힘들네. 그 아tum이 인트레스는 좀라 조비만 바지 봐. 좀이 사츠들 레이 지 바지 버는 좀라 영미 봉을 그 바지 좀 프레사이. 레이 통장 행세를 레 신부를 정설을 그 사사위다. 지 바지 뭐 영미 로 지 바지 한다. 뭐야 하이네지. 오케이. 자네지리 지위 compensation पैसा 다 받고 있는데 this has nothing to do with 세소스 빙하는 봐. 저 사투지니지. 그 신부를 그 조지와 영미 로 지 바지 하는 거 영미를 지 바지 레이 하이네지. 하는 신부 빙는 거 뭐야 chỉ bao giờ saluk chỉ bao giờ hàng cái này chứ any amount disclose out by like fix cái tham like amount bao nhiêu đó là hi là cái gì vậy đó là làm nên là cái đó là tiêu mấy cái gì cái gì đó là chúng là boss là sao được lấy đó là 이些소스 빙간에 등들라 좀 자동 작가 para cái thằng là chúng ta đây cái gì là hàng ya cái gì bao giờ ít chúng là ít chúng mình vào một năm chúng mình luôn chỉ bao giờ shop bên tầng đó chúng đi sao mình luôn ít chúng bao giờ ít chúng là bear sau cái bao giờ cái này okay alright nhưng share ở đây học phục tụ cái tầng hi đã details lại hai đã tâm trạng tiêu cái là quick cái này ở cái chúng mình lên là hàng ngay cái nào ở đây case ra xong là cái handle sao cái ada case ra cũng sang hay hi as I don't know opinion li kada thai gula could it have been handled in a better way or is this the best our current situation hi li base laga is this the best kigla decision quick hai hi satisfactory sa kam sali do jino opinion ka thada le li to okay you opinion ma mi chawrang laga you shongai na re makeup ta sorin than na bi ning shimit lai kala na wi team member ping ning shimit lai I ga thali la invite sami da na wi show hi your opinion la ti omai ka share sa mi ka hin chitran ring phai ning shi kita opportunity khami jong re mi ka ta jiba ji your opinion share sa rang ga ning shi me ari ishi TKS president la hang bo mai re hi wi shui ma ti omai ka media lin ka pasan phung bo mai chai da so far tha dei no observe sa la ga i humble opinion ko hi pe ya tha da ning li ka jong ka opening will say but still achira shung the issue we CSO later clay maybe TKS la pai shino long la pai muyang la long pai long la pai tin la pai so far later clay ping hina achi we chok the clay situation hili tackle sa the clay sai pening la ga ta da
Iwi ka paning li jiro mayam. That's my opinion. Yeah. Your opinion mi ngatay the opinion ngatay sara, but so far your opinion liver, I should say it's a very safe decision dalang bay na. Safe sa lagay na atum nasa tagli katong kita ta. Cha lagay na hibak laga kay katek mo shok boy adjustment ka sa ta feel sa iwa mo. Okay. Iwi humble opinion mi lo chika. Right. Kala yeah kachot kachung kale. Ila to be very honest kathana aksa the pressure la lebo bom he time to time tata atam mu attitude chi taw gi din ila atum thada ka thana sak jing sa shi je ka thara ga ji khaning e mar khali let's say ila TKS president sa je ka thara to or let's say ila shinau long president sa je ka thara to how I will react if such tada situation kra ji thran ka tada saura the feel ga sang wai o ikla tel ja de ina tada yari bin balila yu shoina tada hang pa khani ba I thum chi tada phaning sa shi ji ba tata pamail by the kui. So far, media li comment tata yang kacau personal opinion mi kang rok kacung kale. Jadi iwi shongai na tung li. Ai mom tham ni mathai gi ba mani yang judgment gi ba mani mani. But at least media kale opinion media kale yaru pinjin la. Oh, iji TKS president sa shi ji or iji Shinalong president sa shi ji. Iba ga thara gi ba jen feel sang sak ngai laka. Matalain macuk sak ngai dik sane. Not like always situation a media li sang leo the ngok try laga comment mi grai. But itum habit na sa thuero. But whereas itum khalat the CSO as a CSO leader bingwa he will pressure kung the claim pai le obviously. Jadi itum na khem ina fil sal ik mashana la khem le mom tha ja. Jadi hi ili shok sa she ga thara ga ba I fil sal ga ba ji ta da. Ka deu kha mring pham nei meantime hang ga ta ta itum yari bin banala he we could joti tio khata mi shi je pare hang ga that let's say aya chon thang shokai incident tra khale itung we naga brothers and sisters incident ka chung shokai re mai te tam pa ka india ta shok tak le incident ning ji mai shot that ka ning nei mang la phi mi ga ning nei harassment sa me re shong me re ya to some extent ta chili itung we le the apex body bin hina ka chawi pang shop khu shok laga mi khom rok laga right two thousand shi jibo tata another war shop pai jinwa ari hi right now ari hi maiten ku ki rai sa le meantime isinala diplomat ma sa mai do ot ma sa la ka chawi ka phaningai na lung khwa chen na two thousand shi jibo another war shop pai ji sa ne your opinion ni but chimra shop te le ne you want le je ga ji issue le the face so opinion na you ka phaning tata diplomat sa la na hibak le just me nothing ka hang ga sa la ga chat tak le da ta khui ye chi taw gi da so far satisfied sai da hangai hang wa ya mai ma ga pen ga chung ka le sangai ka ma sa ga pai ni ya situation ni mu ga right now hangai da da shi na ga go neutral sa da pom da le the neutral sa da pom da le alung hili meantime shi le da le apex body cs hoping hila itung alung ni coordination ma tha mai da futurely any incident rush ok da react sa shi gi wang preparation ka sala phak pa mai kamin dam achi an issue places chili da dai thong wi li kula bi rush ok te thong nang lang da react ka sa gi ba hila chala khai da ma thim ne gi ba da humble opinion Right. So far, that no we come to really whatever decision or CSO Sara that is the safest diplomatic alliance side, and that is best for us. Get your opinion in later, Sala. Yeah. Okay, great. In a queer chimney policy as an individual, that itum yarwi, anyway on one side. Yarwi tanal sada sadly. You as an individual, itum yarwi being public being take wali. Is it best for us to remain neutral? Ari crisis-ly. Kalau hingga incidents ko shock ili tu na ari thada diplomatic salaga na deal salaga hiwag la da negotiate salaga kupsang dak le hi na phamoi thui da thei khuli ka or what is there any way they could have done it better? Da thamoi da sak pa pong malai sara or itum na yar wibing na expectations in more na dak le thada la feel saliga musalido or is it right for us to have some expectations from the CSO leaders from the Tangkol Frontier organization? See the opinion ka thing Okay. Well, first of all, thank you for having me. I want to start by saying there is no one-size-fits-all solution to this current problem that we currently have in Manipur. The solution hilake no,
And it's possible you really the clear cut salaga in it's possible jigda we mentality je leng sangai jigda we ning panin jang solution ma leng next by it me complex salaga complicated salaga it me issue like that like jibang in the taser like a know it all in the taser like jimong in lamma tui pai me lamma taser I ki kam time ne nothing I don't know anything seriously are you hang like ji ba are kerjan detail and in depth and ojana share sa ji ba are ki shamane jang and even kerjan are ki take shamane and it we say as a the common citizens being la the taser like a mama tui papa ji ka khnya li ji dar kar sai tam jang ji ga hang nang so da the are incident show guy December 3rd itum tang now mir now being li the Xiaomi guy we incidentally show guy say Myra Babies being or say Maite organizations being are atum we culprits being he atum kiba clubs identify masad the lane la because by even outside firstly secondly atum are we say our miscreants being he being hina itum tanghu kunito national being ni the Xiaomi the black and blue in the Xiaomi the he itum we say conflict inside kasa the violence the itum we within two communities he itum we the rise ha kai yang itum we jing we propaganda hidden propaganda malay samra la ji evachila outside the then itum we tangfu no he itum be tang me me do tiro we have to be like 2 times like machuk la jang itum he do me do say itum otsak sa the laser the sa six by eva so the encourage sangai again in atang kang the itum we safety he important sablong yang itum we safety important sablong ka khania li itum we safety important sablong how the arva itum we ida the matalai ni tum tang no ping li say Byron Bashina, young, it only chipata the saga hike he carry ning de. Yeah. Young. It has happened multiple times, again and again and again. CSO being or say organizations like that, like being okay, condemn sai, condemn the sign of vai guy, matangai, traglay, you kateli, young. Condemn the sign of matangai, it may action ki kuidelay. Yang itum li solution ji kurami kawai itum li tama shock wi kawai itum ki pressure mi dalai okay atum we incident shock ai li maite wi say armed miscreants being na itum li sa da saga ne jiwang na okay shipai ping ji li ka da no make sing shipai underground bi li ka ba to quick jamuro ji how da are we just going to give up like that? We're not going to give pressure to the government being the itum we authority itum we say it will be meaning being it and the pressure me the maite because he eva to the shankui okay it will say it will be meaning to me the lay atum when eva expectation malay plumane it will culture I'd say politics it will politics yeah they in the study saying like the atum when a huge expectation malay mane at least atumnala kyo concern like me sijiva par at the same time it will pressure me atum the government pressure me like the solution pakamai mara shokli kifai because by solution mathak mai khairak pa abong what about the tangkul frontal organizations being when expectation malido hikthau situation ile atang na hangai the multiple times of incidents of shock hain right yeah jena hikthau ile atang na mentions the just condemnation shock mang satisfactory imsa to rejaira correct so and you don't have much expectations from the 3 MLAs what about the frontal organizations? Is there anything they can do better? Or examples are the hikta incidents what in your opinion could be the sakapai pingji best options, solutions, suggestions hitakova itum hi mapha memlag ji wala sakova awa ji la kyomi ka share sami. Okay, it's a little complicated the inang hangula the one size fits all solution among of it will be approached by strategy by the data we pop if I don't have all the informations in hand the best solution by hinegzila hangigzila saglake but at the same time chikangin and so the it say
government yang government being he it say ka the run salak the leg la men government ji khila khla ka ji tum ku chung ka java mathai ka zala jang itum we depend on government like too much Right. dependent sana zala itum government le and atum hi sami ki ne thap ki ne ka ji expectation marna ka zala jiwaina da laga masami tu zen itum na victim salaga yang ada itum bana ya da itum bana ka chochi itum bana phung da le tra le zla laga ka chochi ma phung rer ma da ra tui han la han chahan le la mama tha thu chi tra le Right. and itum the first itum the pop tagi ziva government bingi they don't care about us they don't give a flying fish about us itum be damn caring le le atum ka the power the position in power liga the continues alaga le paira ka the milik the ayon of liga the control sa paira paisa ka tum ka chung the earn sa paira ka chi bang yak tak le as say rise sa tak le manipulate rise sa le atum governments being wrong paisa matik sa wi tak le nda elites being wrong paisa ka sing being wrong atum hien the business aga real laga paisa tra sa wi tak le na atum right sa ji shang wi wang zin ne zen itum ne pop taro governments being they don't care about us. So we have to take control of our lives. Victim mindset. There's too many victim mindset, that is within our community. A victimhood by victim sangay na zala. Isn't a victim nation, a victim next by but hinanoitum society marisan naglay. In organizations marisan we're not victims. We're not being oppressed. Until and unless we come out of this mindset, we're not going to become better as a society. In society, I said, "Manga dreamedel makang ning paim no, manga mamuiva paim no ito him. We're not victim. Ito may victim ning this, baji. So Okay. We are not being oppressed or we are not the victims baji. To area baji, to specific salan, as a community or in. As an individual and as a community, say, I'm talking about the. Overall, ito may ning panin bahi mentality bahi no. Okay. Ito may mentality bahi mga chayrang hai na tanga ay ito may maintain na chipaching da lay or asine chipaching Okay. chipakachiwi mentality lay pam so online ka ba then tada ito ma the biring gihi kanga chay growth himalay is like there will be no growth individually as a society, economically, every aspects of our life, there will be no growth. Okay. There will be stagnant. We have to come out of that mentality in order to progress. Right, in order to progress. Responsibility baje high laga mili how we get san ari. Ari nung sila yon kuy lagay na kuy shumilya ka. Atong ana mention sa usually itum hi as a community. I think first of all we mentioned actually so many incidents in Strasbourg already. Yeah. And then the Omega actions quite being here, condemnation letters, and then the paper delete had a tankai had a tailor alung wakli alung like he public bomb tailor to keep my progress get like in case if such incidences had any shock what would your expectation be from the Tangkul frontal organizations? Actually, let's talk about our society at the Tangkul community in terms of civil society organizations led by as a community. Will it always be best for us to maintain diplomacy? Diplomatic solutions solve or is there any other options? Itumwi Tangkul interest represent kasahi, public interest represent kasahi, or itum DFOs being represent sadagli. Is it always the hitada bashum sicha? Will it always be at the interest of the public? Okay. Ori hanggai tada ma ishi so now Larry opinion share sabo mai regarding to that incident big idea shock incident maram chiliang. Hanggai that always like incident shock later the CSO being or ishi Tangkul frontal organization being atam we don't condemnation shock popomai incident any shock yang harassment sami ga jiwang other activities that are showing high jikta lay high jitran condemnation shock pa jang the tadai dak sai mu chukyang legal ari hanggai that akama myak li show me condemnation shock yang Right.
next day actually show me condemnation shortly yaru iban obviously media li aru chak tak le chi bo pom me akuma ka jik thag li show me ga lat with condemnation shortly la lat with the lai ka pi la lat with the negotiate sa for la ga ji pai tra ga ba hang bo pom me ka hang ka hang ga da thang our opinion share sal la hang bo mai le complex la ka sa le situation ya critical la sai complex la sai at the same time ati shok tak le incident hi kasai ga machuk laga ngalang da action ko sut la machuk e khamchuk pa I kathalang sa sa shi ju hi dara gi pa ye khamchuk ba machuk pa pa mai but ari hang gai tha da ajui da ji da incident chok kai thum na lang da action mu khi pa gi pa hi khlei ba le pa pa mai in a field sa li Okay. kala hi tada inaksai opening ka ithongwi tangku frontal organization and coordination akshila pamaka just my opinion Okay. later later my apex body la akshi ning yang focus ala ka table ling so pam la discuss ala let's say in future if such incident happen ki step kwisi gi chiwi strategy or planning la ba shi jiba unta mere da kwe because you want we solution hi da sa shi pa mere gi ba jama hang bai me no But no, we observe Gazali, are we issue apex bodies being really coordination. Coordination by because aru chang wa to be very honest you show an opinion milo ka ai hi saw lo da mang pai in if la Wale coordination ni mathalai le da thei ligam a thung ya lungdi coordination ma tha mai laga isili la tui de hi tha da harassment sal ga ka I thung ka da shi gi pa hi a thung khlat ta wa lungdi coordination meeting a khla pam laga sudden resolution la yang shamchok shi ji ba At the moment, at present, Yeah, okay. coordination hi mathalai le da thei ligam thei li. That we observe Gazali. To be very honest, that your opinion li baru chang wa. That issue we frontal organization wa dong di chipaji ma thei mani Okay. coordination that thlagai ni chipaji ma thei ni mai atam li incident shock tran atum na coordination sa la condemnation letter ba shock ko mai but I think among us to be very honest hang se jai ka itung we frontal organization wa li la communication gap le mai de gi otherwise coordinate sak bai le. communication gap ma le ka example let's say any incident a shock ka mayang la long thei sara Okay. ya o TKS mun thei la pom sara shinaw long thei sara no long thei la pom sara example but you gi sai ga paningly example shinaw long la the ka ngalang da Yes. ashina ga thei ji frontal organization shi le da kle ni coordinate sa ga hitai ko thau shi gi ba ji coordinate ga sai phai da khui but hi ba him sang rok chila depends sang rok la pom thi ga ya ai hi ashina sara ni hi ashina sara ni ta pom thi ga ka achi wi shok ta incident ba hi ba I don't give a blame sa gi ja tam ning meno I wi paning de Okay. blame sa lok thi gi ja tam ning thore o hi TKS na saran ko hi shino long sara ne shino issue sa wi da shino long sara ne o no long sara ne gi ba wi tam ning thumai de gi na achi wi jang char sang hi ba Okay. achi wi shok ta le issue hi ba sa pa ka issue tangful frontal organization ka tong ungrum la ko ka sa la ka strategy kala planning sai tar kar sai da ta I jiba ji kui ji no ji da shi ji at least a ji shok tak le incident ka tong gai la ma thala gai na Okay. step by step tackle sa sapni ga da kui but Okay. hang gai da any incident chok ka ta da condemnation ain tang ora Right. because hik tha we come together in malay la strategy mi sham lag la direct action pi pai mo ka ya ri ba no ma thei ma da obviously I ga thala ta da media li ba khong sang bo power min time ya ishi cs o at mo shok thore ji ba ji hang sang le sa la pai yang jibaji obviously hang kran la chang bo mi da hang de le ye meantime hang gai da the issue the coordination ji ma tha me sa shi ji bo Tao is your action plans. Tao may So research. hypothetically, as we say, shokai incident hi, the shao kami mangai na mavai hai da, ka mi ti sang ka chang au sing ziba. And what kind of actions that will we be taking? Right. Because by hi iwa chi machuk ka zigo ma. Because baba, the akama kana da mashwak bai ga ning Sure. But masata ashi te infali tamu na li sata da we ka si pao mas shao bai ning ne zela shwak bai zela zang. Right. But what if that extreme incident really happens when itu ki ka hau si do because by ma kam chu ma sa bai zela ji. Yeah. The extreme sala gai rai ka ba. We can't just say dialogue sa la ga compromise sa la ga tangai bai ning ka ji ashi mang la shi man ga ing de ji jang. The ji ka the
Jijila, they to hypothetically become chudlum survive those. Right. You can't always come to like the diplomatic solution. Usually- Mate, say, Tanku, cookie being the compromise, such the glay. I Tanku Basiva, the Hawk Akamiega, the Shiva, consul, Cybermoe, Yeah. it's to me to the cleansy. That we hang the lazy, the violence inside the salad was any to do tongue with all to roll. Mate Bashin the law, or to keeping the law, it Rai Liga, Tankulong, Kunzang Sigla, Nagan Opinong, Kunzang Sigla, they can't Sada Glen the And we have to be really, really, wise about, to be action light with Dila, he and Quiro, Tang, we do it what Saru by Yes, very important point. Aka ina generally mong han chao rong laga. For example, Karel ga incidents ka shock aka itung we tangko now being kchunga we thot gari arwe itung we shanwai chonwai thot time incident akle 2000 gari na December 18 date ba jeng mom like mom chiba jeng Hik room home the Julie jena phayen na kchunga ga dai tangko now Christmas atang 2016. Karel laga tada itung le disturb sa khai ba kchunga later the itum chadong chadwali in xiaomi ga ka itum tangko gi retaliate ka sa cha ka ma thei mani itum retaliate masala we tend to maintain diplomacy atang ku ra shumi na ka hang thada ena itum arwi je hang khai da ka thi sa mo shok thoi da itum pai re khai la for example hada arwi opinion he itum traditional custom sili itum na follows hada le hi bai hai khwai da itum just hogaina paisa compensation and compromise ka sa ba he na writing sila ji yarwi opinion kai ka le de le ye jena what if the higda incident how thada continue sa ba lo kala ata hangai da ai army screens ping sao ga da itum root cause root person ba ji tum tu kui bai tu e mang thi ma bai tu e ji wai na atum la ji thei de advantage ko lo aya jong thang jang la ishi tang ko na we gari li thu ga wi la some army screens ping gari thau tu ga incidents le le de le ye jena da dai tum tang ko na ping le harasa da le incidents of dia pocket li shong mi ga to chung ka le de le wo da hi ga dai itum me itum just blind eye sao si ka ai rai ka hak mo shok bai rai re mo shok bai da itum ban khang me si ka the the steps being here itum tang ko frontier organizations being CSOs being ka da mo chu bi kliang or hi dai mo shok bai itum na ka da sa ka pharo to ka ji ji na wen le tiong me ka thai nei Sure, every other he shocked the PlayStation Gadong, he meeping na itum we Potmangali, itum CSOs being we roll, it will perceive sadly. As badly, depending the like don't he come with many commission of Jungazang. Itum being Vagan Lam Tamik, the Sak Baila, Junka, Kalila, Lepomre, young, and the girl he later clay. Out of the solution, don't later lately, itum we best going over, son like itum the sadly. The Sak that the dong hang shortly a set the clay labor Sarajam. Ari me the clay jiva. Further organization got all the way or Piavina can be Bamanim go in the hang the labor personal atum we see in a represent Masapai to the Chipachiva. The day the Queen Sangamane, the Iwi, Kapaning, Jeremajang, Atan hang guys later the sang now with us, which then we series of hangs the Magabela, Tunzang Sare, China, the day the misread Sakai, the shock buys the other arms group the Saway out datum, I remember at the Tanghaiba Maningla. Practical difficulties isn't that? Jin how we itum in the itum we discussion at them deliver. Oh, just hala that how we simning the itum lightum pressure with the lender. Tagaj Nashuna rise has it got it at the Pamson itum Kamshona, Jochona Nagaji, he to Mother Hamningla. yeah Atum never. Itum la itum a civil organized now sad itum rise has it from a bomb call. Jingri fact that Sassile the later like go. If he dies in any social how can itum civil organization the control mag satran civil war shop da civil organization bin da ba jing vai san da da itum the control sa khre la le ore kani dot ping ta da mi population ya ga mulunga da le da le hi na tum hi send many respect mag sala ga itum mag ham nim di ya itum la jin hada tum ni ba pressure mi da le ni ji ka ari ba ji hada mi mag ma da ka jang ka aru sa se sa na tum ma sa khre ba je ji ga itum la ma sa la tu wei ma hang la tu wei jin da ka ji da we da itum oh, the Sakai datum, second boom happening is by the Yari things like that. Itum la Banana Breast Saku, Adumli. He had the Sasson by American Bajiva. Series of residential guy in the tomb, he itumli, he war he invite Salag Bajija. Jibaji, Ari, so far itum, netumli, Saxilana Saki complain, closely itum like the Lego, itum the ring pump goes by the Yaka void, not the pressure from Yaka.
bunga kali kini dia dan kai kana state government li demand sa la ga da da thum ku bawo chi tran ni thum da sai chui concern MNA la samu bom da bawo chi reach sang ro da ya ta da chi ala knowledge le ga zong da le ya a lu me de wi chi wi area wi ko me le bi sai na xia zhong da一些 MNA 可能san chi li la ga thum li sang bang chi li la ta da safety wi bang ba thum dong ga hil da role wi phung re ga chi ba ji thum bang la hang kai ne chi li le de le me le a thum me kya cover sa le gi akala ni la zong no infali le de le chi organization bi ga zong ga ta da sare ga chi ba ji le de le ka la hi incident hi itum na safety wi bang ta da safe travel wi bang de itum na zeng mang da ma shop phung re ga chi ba me le la bunga khli there is ta da madness in the society here ta da le de le da ri hi chen na ga tong ga hi jing ri khwai de bong de ni la zuma rai sa de le ni da war zone ji le ba zang na ga itum na ili pai la ga na ili ki gam sam bi phung ra ya da phung dong ne ya na ga dong ilim sa zi phung re ga chi ba chi ba we cannot expect ta da chi ba ja a tum jing ha wi shop ga bai le chung ga le ji la ya na ra tum hi ba hang se je kro sa la ga na a bunga khli mi gu mo wi the right rational sa la kai consciously ma zang le de khli la gu chung ga le re ji la moreover atum li arms la sin de le de jang hi ta shop ga bai le ga chung ga le in hang de ba he awareness wi bang ba jang I tum na la sha bai na da we should also try to avoid je ta je sa ka bai sa phung re tum da其他课吧，其他 incident 了，对我们的熟知。现在 in the meantime，一同可能都会 preparation 这个，就现在的说开产力 compromise，没啥路，要人的啥了等好 paper 说了等好，他个就没凶诶，是把这个 rather 可能的，可 means 么怕是么宁阿定行他的一同 pressure 么咪么宁么呢，行的可能的，就大个 other way around 就亏谁了，一同的啥的可能么肯定可能得亏谁了，这条呢 what are the options？个是里一同去我们听你话的很。야루 빙네 what are the options to right sao se la as ponga khali de ji ge jang khat itum se so we right sa se ji li itum se so we role la je right sa mai la ge ji itum da de yaru question sang ai dang se so se ji hi wa jing ri ge bai ge da de ma sa zi ge bai de ge pa ji ba kha de la ge right sa se de itum ba bai le da I de yes we verse na sa de i we role de hang le le de ge yaru wi wang sa khmi ge jin de jang chol khai ping wang asu ni mem sang lim ning de ya ge tum chol khai ji 아tum lil khar khwa pung ma chung thle jil hang ba me jang I thum nung lil kha atum khang de mi ru na sa da khli ji ba ai hiam sa pai mra ge I thum na ya lil la chatle ma shuni la chatle I thum atum wang chatle ga atum wang ja shi thum ma mang ji la dang khu nau wi wang chatle de jang I thum la ji da chatle go ji ba ya lil la thing sanga ye la da mai I thum hang de da niang mu kung la le ba pom de le I thum chung mai da I thum ma wi ka phni hi lam rak le limit sa khai lang water China mai mi kai khana yo itum dong la public discourse la sa sa par ke ba hi hang ba me ji how with the header gar sai ke ji ba ila you personal opinion yi ji le China ta da isi ya zhong dang dio me ka in fali le de le bing ni ba ka jang sa bu kai re ka la hi di la da sa sai ke ji ba ba in principle ba ka jang sang ro kai ne dio me ka yang isi mi ni mi le zang ga su ni la responsibility ji ta da ta me de fix am mi le ga itum da jo ya ru ge jo di ge ta da sa si le ge ji ba ba mu juk de le go ta da sa shok ji le langdam sa shok khru wi ga sak la khle la le yang da I opinion ni la ji le ba ba men next wang ji kho ba I tum hi prepare sa ara sensitize sama ma na ga ara merkli I tum merkli social media le comment sa ro ga hang ro le da tam bak le de le ding na a tum ping ni hostage da hai da ga ji ri tu le chat le de da ji in a way da ji thau wi da paning yang hi ga thau wi san ji sa issue show le ga dei sa da tum ni la malung at le ga provoke sang ro khai tha ni first sa ji ji I phali le de le I ma yuru mi ping he sa ji ji hau da I da personal opinion ba tum ni la hang ji ne sa pai se ji ba a ju ni re ga ta hi la ung sar da ga ta dei tum ung ga bai la ga ja ra ni la ung la ung pa mi la pha gi re de ge ji ba ye I ba ba me yang la ge tum ta me da ge ji ja ra ni la hi ta wi sensitizing da discussion hi ta me wi ga si ji ya khang dei mi ru ping da I tum ni la na ji mai ge ji wi hi wi ta da ko paning ji ba ja paning Originally yon ko na hang over itum ba ili rak shok chi tran itum na chi mission da play da kharat li ari khan da itum na la khisa ga thon na ji ba ngi share mai ra do ga ji wi a khang han ngai kala WhatsApp li Facebook li forwarded kya ka verified ka sa I mean verified sa ka share sa information klam time ne ka ari in folly to mang safe musam ni ji chat how gida share sa da play kha lei da lei jo gida hi khang ji khang jang kha lei re kala ta no we another mention sa da ari hi shrash occupy anyone ni possibilities related clay and la lei da lei so no we ari opinion ni thaka itumi ari jang hi
Infal li tum chatung chat ba hi share phulung la chat ki shi ya tam aina le lak ta le lak ji kha thengai I thum me ta da tyo me ka tension ni clear sa khwai ka la share me for precaution tyo me ko ba thang me khwi khwai yang or maninga is it just rumors kasi ba ji thengai kya ka safe or kya ka unsafe sa le la I thum travel sa ya jon thang jam la gypsy ki thawing Infal lim ta log ji lak shop ko gypsy tuk de le da la yang and then người lim chặt bài làm nó có chỉ là lấy chỉ là tất nhiên hi cái warning cái chung chung shock tak lấy hi how authentic it is mà bao hi rumor ang sa cái là chỉ là pham nó tăng có tuyến cái là dang de lấy ta cái chỉ thu là xem cái là dang de lấy đấy ang chen hi verified cái sa authentic cái sa information cái sa lấy cái ba is it hada genuine sala kai true incident I mean kikla information la itumi cái hada precaution ni khwisi do or leaders bingna cái đó coordinate sao là cái thùng safe passage là mà rằng bảo festive season này thùng travel made hay sao là vậy anh thằng đó emergency or sa tung chặt vậy thì chúng ta sa kỹ liệu cho nên hi tiêu mấy cái clear sa mình sang ngày nuôi thế quên à ari tada ari wa Manipur situation hi chingren de de claim ning ni ba jang tong na the de claim right sa de claim ni wo no mai ka mo de claim ni wo cha na hi ISF side hang yi ji ya che ka ba da re ji ba ji ba cha na general salan hang log de claim ni da ile iwi ka pin thang ka ba ri da social media is de claim hin la atum la concern de how the out of concern da any individual a kana da pau hi me out de claim sa ni ka incident hi shock over hi thau ra ga ji ka thei wang na mun ning la ka there are the possibilities wala shon haula da shock de ba hi ba ka la da hang de le da tum na ka jan sang sa ba da thei de thak ta de le a ka ba na ba observation a ka ba na ba a da hang de le da community khni hi ba pura madness na le de na so mili rational sala kai thinking hi chung khmai na ma shman le de ne a ni ba le sala pai jang ka atu ba jing ni chang la ga no mai kam ro de le sa thang ro de le chung na so ga gi da hi 이tum니 사즈들레 directly 사즈들레 인다 띄오메가 인센 띄오 쇼크들레 자나 아루 장와 베스트 와 이tum히 지원 avoid 가 사기 이 밤에 그래 이tum네 지 avoid 사 그거 지나 다다 이tum 그래다 세이프 사 거가 그 크리어 이tum 칸 룸부이 지리 미빙니라 메시지 가 미질라 이tum 그rum마 그 이tum라 가장 남에 사기 바이 지다 그 미빙들 요 그지 이tum니라 아들 나tum 나네 가 한다 그다다 사가 좀 나게 지메 바이라 그지 지레의 그래니 그 아루 mà khả năng này ít mà rải sát sẽ cái gì là cái này là mình là ít mà rải sát gì là mình là cái ít mình main concern bao vào ít mình bị biến như cái đó sẽ sao phải cái cái gì đó à rồi mà ít mình concern bao vào chứ chỉ là ít chỉ là ít ít chúng nào biến nhau mà đang nào biến hiện liền hàng ngày bao vào sắp bay là thằng đấy we must run away from that war cái gì này là hàng okay ít bao nhiêu vào chứ ít thì ít mình làm này sao là cả là là cái cái trang sang một bài there are side the very very important point query mình mới usually đang nào khi đó này cái chung cái gì social media này cái thấy hi tit for tat and I for an I hi một tiếng rock the lay wa America is president na hang dat lay ba na ba itu mi sabay nang dito chinglen of tui vai hui kila sa advocate sa lay no opinion nila in case itong kai ka hinayo mulung side or itong la isa state da itong la hili violence haul chikta incident hi laga hangkram na array incidents after incidents pile up ha lemo itong mulung ka sai accumulate hada chui sang mo man hak sang mo man de le thai ra shok si jiba do you think array dang pa li da le ping na itong li la chi khmai a khang sa ni ka hi mang kham no chang sa ro do ji ka thai ngai wo nan la diplomatic salai na maintain ka relationship hi na array ba best sa la pa ek chi la opinion ni share sa le gi da in case ita li to mi li an locals min li to na pai bang kaw la violence ha thio lo chỉ có vậy đó, các bạn sắp quay tụi nó sắp ngã chỉ sau rồi là rồi thì khi thôi cái chính thao opinion khá lấy được lấy quá, chỉ có chỉ mong không mua chẳng sao này cái chỉ này tụi li more violence invite cái sang sao này cái chỉ là thật đó cái đó deterrent sao đó tụi nó sao vậy chỉ sao nuôi, nó cái đó thấy gì? Okay. 이 한가에 다다 concern 레다 그 opinion 아 하네 야리 비슈이 나 레요 민템 이툼라 concern 레다 그나 레다 클리닉 위리야 situation shock 또 클릭 한가에 다다 or we let's say tampakli imphal valley li ishi tanghlo li show we jos chung lung khawa na khni thot aka khni na let's say khuli pam ishi tada tampakwi maintain ola ma them le let's say or kugi no lam them lung wa da wi da mo na show me os jos thaka sai thning na if that happen immediately ara media shin roksard leo tada mai anytime
show me ri jiklo da pau show gi jin da shi le yang Yeah. mai te ba shi la pai ishi ki la pai pau ka sha tissue da are concerned ban what will happen those who are in the valley Right. itung mi ping especially itung mi ping valley li pom da clipping ka thau ra mo ka ning sa pai mo are we examples are we chang hi issue e khani thot kai khana lung wat da imphali issue mi kai khli shomyo yo gi da ri issue khani thot kai khana lung wat da mai te no ni show ku chup da ka thi gi sar la shop example mean time ta da kula shi la kai na ka shaw tam li gi thi gi sar la shop pa ya da show ga zang da chik thau incident jing lang da sha shi ji ba imphali ring lang da ki shop mo because ajo on dong we na la ila thaiser le everyone knows ajo dong shock kai incident ji me thili shock le dang lang da for thong burn sa wo manipur he Yeah. ya chidai ka burn sa la lang da with no time burn sa gai no mai ga thot la pai show khung rok la pai sa thot khung rok la pai chidai ga thang in na da iwi a thang iwi first opinion la tyo me ka chang chang bo mai re chi ba ja ina thang hang da mai atam mo pha thu re chidau wi da precaution ko khui wa tarkar sa nai re kala precaution khui se je ka ang ga da te chui ka thana le da claiming maybe MLAs la pai um team ni CSO leaders ping la pai um team coordination meeting khui la ga hita incident mo shock khawai kala precaution ni khui pai mai ko sudden strategy planning here le phung re ji ja thang ina ka hang ji ba Okay. hita incident mra shock ba ara hira shock pa la anytime ra shock pai wa Possible, sir. akum no thung ra shock pai because ara with no time tada atam le harassment we news so searching the level chidau gi da khama you mili shok pai no mili shok pai we don't know chidau gi the precaution khui pa hi tarkar sanai re laga ishi so pam laga planning sai tarkar sanai re ngaran ni hi la tarkar sai ga ngaran ni le jiba jiba ri chung wi thum da ma phning shok ram ne but ma so pam shi jiba idea shok la pai Right. Right. chidau gi de ba ya big concern la ge plus yaruina ngachi laga media lisang da the hi la tada shock ka pai chance le wi da malung ding wi da sang ni la chi da wi di no ba ka pia tam ning thre yang chai da mai I thum la ka than ha sa da pressure tada mi ping na tada na thum la kha hang lo ki bai le po mai obviously chai da ri tada true media hi wen la tada obviously shi tang hu li thana ping la hang ya ning ta hoin ka pa ma tam la maning mani ya a chi da mai ten ku ki rai sa le fine ka akhum no thum shi la shock pai chai da prepare sa ba tarkar sai ka da sanik le jiba ji wa so pam la ga planning sa pai strategy ka da yak shock nik le jiba ji so pam la shock no gi jin da aru chang ya you opinion an hang lo jeng te sa ra so mean time so kong la cha mai thi jiba ji khui la ga da sai ji ba ji otherwise hang gai da ka da say are any incident shock chitran mai te li imphal li pam da le especially tang no ping jo se naga no ping jo se matai lim ro Okay. kula shila kai na aji shi tang hung khni tot kai khnu ma ta shot da shi ji ba tam pak di pam da klai shi nagas lam tem nagas es ho li target salon de ki ban te Yeah. tang hung na ukhli me dia ri shomyo ge ja na mai te ba tang hung mang ni mi shom naga es ho li attack sa ga pai chance le le you know Okay. Okay. ta ji da Who will be at loss? Tiktara shock se. chik thara shogai ga I thung i lo sang sara yu ga phning li ji da gi da ja da ta da I ba yu ari ni thoda sa da yu concern ba na ba Okay. tada I thum coordination meeting pam la ka tha pi long bi hi da sai gi ba he tarkar sa nai re prepare sa tarkar sai re jino ka ina sai paning wa la ga prepare sa rang mai ti shari la jino Yeah, yeah. big question ba Concern ba ni thoda khana Yes. kuni thoda sa diam big question ba ba isi prepare lam sa rang jino ja da mulung khring ba na ba akam hno tong mai isha achira shung da diplomat sala kai na sadle mai ya I thum da yang safe sala kai na game de utle yang kiba lam sa chu kwai maning ga hang da hangol infal li more than around 1,000 population pom the issue yang athum chiling la le lo la shim sa ga la pom da clean da Okay. so chi daw gi da without planning le lag la sa pa pa je na ba ko da chili le da clean ji wa ka thila kum da la hang lak se je shong fu dong thing me ga da ukru wa ka or o ka da ka te district li wa or chi daw gi da chik thalam chuk ser la ga mo pi mo pam la o cha gi ja tam ra ga ni but hi ba hi wa tha de media hu shoi na la CSO leader ping leader hi ba hi wa ta mulung ning la kai na phaning ping sa ngai la ga hi muram li teu me concern le la ga sa pai shi ji ba so pam la ga athung wa lung li la hi da sai gi chi le shi ji ba I thum la ning lum mai ra at the same time ya ri ping la who knows ning lum mai ra I fa di pom sal la anywhere pom sal la ya chai da thang an la ngai ra I thum safety
safety and security dargar salak tale ajui situation atam hile Okay. Jadi ni share ina ko ching really. Arui hang da klei hi ituna kharjan sara khai li yang ga ba kujungja we are always at the receiving end. Incidents being hi. True. Itum bali xiaomie la ka itum ba na phak bai bai sa shom jin hada thei. Ina so far I ngui sa la bai ko ka itum tang khu nau bing na naga nau bing na mai te nau le xiaomie re ka compromise sai re ji ja ko ma sha rangi. In shogai lagi mak thei sa gam thei ture ka itum ban li xiaomie ga compromise ajo incident when how pok lagala itum naga nau bing ba hin at the receiving end and then krega marine brain now marine la kap thate ka compromise sai arwe shao kumi harasak mi hilai itum naga nau bing mang ni wa value based individuals or groups behind the wa itum na sa khai ma lai rame so do you think in example athang itumi aru yaru ping hi lagam talan kan to ping hi kai khana atum company thi take wing they share sala bai ko mulung khring mulung ka sa ji changkho bang da phaning laga chhomyo lo do you really think aru mai dai nau ping hi na value based individuals or groups ping bai na itum lila or tak de talent sarla itum ban sa si ji ba or ara hi dai mo shok la to do hypothetically hada chikta ji rak shok si ji ba or laga value based atum community hina both kuke na nagali at the same time rise as ji ba atum ba hila ji sarla itum we aru atang kang da yes itum hi thai mong chu ba share li lo tha na ping in plans and policies ping bai ga tha le li la hi tha da aru in your opinion aru chikta wi li atang kui ra mushumina ga hang ba na ba itum hi valley itum infali pam da le tu tang na naga na ping wang la phai mi se mujung misa thong safety wang ji le de Okay. da jaw gi da athum chili pam da clipping ji wang ji yes mong chu mi se ning ne ka kai kana ba da athum chi la han ngolo ka jang le li han ngolo se itum la itum phak vai ba chi chu se chi la ka nthum chili pam gi da step mo khoi bai tha da thei ji la as long as chili pam da le gi da itum step ka tem khoi bai ne ji wong na what steps ma thei mane ka hang da play ji ji thau imply sa tha da so hada arui ji thau incidences arui ra shop lu se jo itum na sa se jo do you think arui violence se aram ku ru mushum na thang da is violence is not the solution ge jena le sani ga they tum diplomacy maintain sa se ga even if we are at the receiving end Yeah. da compromise action da pa mina ma me ka itum mi ka tha ga phar do athang public discourse la ku se ji tyong le pho ge re and then itum hi tangkul frontier organizations ping la thak mai coordination ni le go sa wa se je re the hi la kham tha points ping ne Yeah. yeah the hi ma le de le na ri the jen hi le bai mai khwai kala steps mi tha mai khwi khwai itum hi yes mu chuk ba ka khi mai sa bai le kling and then adang khang da kali ga itum tang ku na ping le ta sab sing si ji ba kai kana mang ro la Yeah. social media li comment sa da le hi henjin mai da thei de le wo Okay. as if their blood is boiling the jen jing tha ji hi ra shok khani ji wa da itum hi sa zi bai lak da le la who will be at the receiving and I mean losing kill loser Yeah. sa zi me gi ba I ji understand sa the ra question. yeah The say we answer maybe I mean I want to take this opportunity to call out say we TFOs organizations later like okay TKS radley was a we area win radley when say being say talk me la long lo hoi de shna long lo hoi as we discourse quick other the la razan bai hoi ninga hoi come out to me so we le ida the Karjan sa say not to me side of the story that rahanglo not to me insights la ramilo yeah kachili cooperation maybe to raise ego I think it's going to be very difficult no we are really saying like a Karjan sa like a strategy like a south I think it's going to be impossible because they can't even turn up to a show to have a normal discussion about the ongoing issues in Manipur yeah at me insights saying that the lot we side of the story la mara hunger to raise la jang like I think that I mean it's this is very concerning. Okay. Original arum ga ta tyong mai ka misunderstanding ma lai vai no long invite sai he said he'll be traveling shna long president la ga kram za da mara arum radio way and then me na long I tried communicating but uncle pick up masa tu return call malay to be the karjani masa va to ne tangkul nagalong I've been since last year it tracks out by opportunity chip high but then the positive response from lag ne chi ngai ras ne ka aru khang da it's high time we speak out public
accountable sala kai chira kali bom de leo bida I think the public needs to know at opinion la update la sami ka than le le ji we intention and invite ka sane invite so but then yes unfortunately they couldn't show up. Okay. Yeah. All right. It's really say violence begets violence. The chiva. I mean, I believe in that. And then the itumwe solution he violence by na itum solution by he no may come with like a saura jacob. I think teaching the first steps other itum we approach the jacob. I think we will be wrong. Violence should be the last resort. Okay. Say to the right house by not violence. The right house by this should be the last resort that we should fall into, right? But today diplomatic discourse or any agreement by we that any approach China I think it must be encouraged say. Right, so for example, it the normal individuals being it the commoners being it short maray. Right. Young it team ray. Young rise how pop being in a atom kick they have security, they have protection, they have money, they have resources, they can travel anywhere in the world. Yeah, they can run away. Cái chúng liệp sao mới bom đặc biệt, cái chúng cái chạm nào chúng ta cái chạm nào mang cái, cái chúng chọc cái ra sai cái vợ. No, we should think about this. So violence should be the last resort that we should fall into, and then I think we say no. Question continually. What was the question again? Are itum na in case yarui ping hina mo ping hina dalai ni tum computer kai hina yes atum violence out here. Are we jam sada of course planned maning salala any incidents start by out of short temper cha will be certain incidents is what if atum la mai kai sada violence out here do you think may are we validly bomb the community ping jina as individuals or in groups? Do you think atum nala itum? I don't think so. I don't think so. Har itum we tang no ping na itum we say hilarious li bom da le bi ku chung ku jai itum very shimang ni ang itum rally shit kisang of rally to the menai ngaya mi yurne is the itum jang sia ga sa mi yurne is the jang ji tao de itum ba zhi mi pyo mi ki hi itum very shi we itum le tang chi da every Sunday itum tam stay the pyo mi lo zhi mi lo zhi jang itum very shi sao ba pyo mi da le no mai itum le ta sa da le itum na itum sa da itum na atum itum treat sa da le chap chai itum treat sa six jiba. I think it's going to be the same response. They're not going to give the same response that we give to them. There's going to be violence. Okay. That's what I believe. Okay, and that's not the solution at the moment. And that's not a solution. Violence should be the last, resort that we should fall into. Okay. Arui chili that hang out la re hang ta jang violence hi ba that last resort ni the hang ta jang itum nam iwi as that individual di na long no we han sa di la chu lo chi ka ba atan hang ai but I make you in the safety itum mi you safety wi bang ni Okay. ka ensure sa kre le pom de la ru hi at the moment je later le ka sa that situation hi na ya and are that itum mi chung kan la krai sa de le ba itum da sar ka ji hang de le ni da ga itum chok okay da ga rai ka ji a tu hi ka da sar ka la khiwi bang sar ka ji chan ni itum lim ya ka ni shong miao ji bang sar la in the ji hang de na sa zhe de le bing di an mai sam ning la ka sa da sa se ja da ji khiwan shong mi de le do be ji pa si de reason ni da da prolong sa na kai illness le de la hi de ka ji a ka pa shok le ga da we public discourse sa se da le de li tu mai chi da ga sai re tu na ji ji ya pong ji navigate sa le ga pa pong re ka la da ka da sa ga hi safe sa pa ra ga permanent solution a ga pa pa de ka sa Yeah, I think it's going to be like with conditions, with situation issues later young in the context of Manipur. It we pop understanding I never. It identity politics they say Kuki, Naga, Maite. Identity politics, it's a very dangerous politics. Right. There will never be peace and harmony in our land. Malay bro. We have to think bigger. Like someday it will happen.
是主要是其类说那好味的其他的一种的拉等trigger 这 yeah problem 啥不好摆个是类似的呀，这个这个不 the loss will be 它的 damage 好哪位了，真的它的基马上能够一种啥摆人的 control 个啥，其他我觉得他知道可以并且的种你没有 mistake 个什么了，啊，同为 best 就要弄那个他的啥摆个，他的 condition 就会弄那么他们个，其他啥摆个是一种那么就得可能的咁就包样，他的亚瑞并的我可爱个班的话，因为他当时你一同为 insight 了 short 啥个嘞，而且用他那个他的一些 insightful 啥个呢，他的可上啥什么的嘞，这样，但 apart from 他的一个他为 discussion meeting 啥的啦，一同 office 亚瑞 office 的，然后他的 individuals 平等的那个，而为了买一里面人个一 few youths 平常身旁的，但人怕那也会不是菜，个了一里到所以他呢或了一个哎的其他的 discussion room 这些，哎他的有方个，看看真个中了啥都个个 reservation 没嘞，这个 I'm for the people，亚瑞方稍微的一种的啥的类的啥的类。ว่าตึกเลยถ้าเกิดไปมันจะสมิปัจจุบันนี้จีอินเดียว่าถ้าวิจัยได้ลิมคุณนักไว้อิลีจบไม่หรือไฟมันสามีอารมณ์ละอิลีก็ถ้าถ้าเกิดอาชีพจีลิบาตเลยถ้าเกิดไปถ้าไม่ได้สามีอยู่จีก็อิลีจีคำว่าถ้าบาสเลยอิลสไตรฟ์ซะเลยก็สว่างไงอีวิติมบิงยังอีวิติมก็ต้องเรียนก็อีทุ่มถ้าเกิดการซะเลยก็ถ้าเกิดมันทำไม่ได้ซาสิกเลยก็จีอีทุ่มซาจิงเลยก็เคยลิขว่าด้วยถ้าเกิดเคลเวอร์เลยก็ผมชวนเลยจีก็ยารุยเนี่ยมันก็เป็นเนี่ยมุขมันเลยชวนเลยจีก็อีทุ่มอิลีอาจจะห่างไงเลยวันถ้าเกิดก็ต้องเลยฟิตมันซะเรื่องมันเองจัง one size fit one size fit แต่มันเลยรู้ทุกวิธีทุ่มเลยว่า we are trying our best ถ้าเกิดเลยก็ถ้าเกิด always improvement วิรุมเลยแต่เลยก็จะอีทุ่มเลยไม่อยากคู่จีบว่าจะยารุยเป็นที่ทิ้งสังไงจังอีทุ่มถ้าเกิดเลย we are not perfect ก็ถ้าเกิดเลยรู้นี่อีทุ่มวิรุมจีเลย capacity จีวิรุมเลยว่า we are trying our best ก็ถ้ารู้เลย we are always striving to be better จีบว่าจังจีบว่าจีเลยอีแต่ยารุยทิ้งสังไง yeah that's what we can expect เลยเลย commanders being itu yari being that's what we expect like giving your best but you to expect some things or impossible something that you cannot do no way out of control probably easily jadi I need to know solutions problems solve some people because he to make you expect something that's not realistic nimla nalla say to really function play that lazy now to the session best that's all we can expect Okay. Okay. Well, what's the least you can expect from the Tangkul frontal organizations as an individual of a Tangkul community? The least expect sadly every situation hili. At least hiba hingchak hiba hingta hiba some situation ring paming jigda come like I get online hang music of internet band 사실 상나다 사이. Okay. Maybe we take value hang music of it say government Manipur government pressure he bang the mark bang it hakta bang the mark bang no 7 months it ma bang right sa le ning ne zela jang the ma bang conflict dispute later like concert like ning ne zela it ma bang internet shutdown such as 7 months shutdown say ang it we say CSO speak na Manipur government the request saji internet community request saji I think September liga ga la pok no mai de if correct me if I'm wrong because the May hope the May 3rd hope is June July August September after 4 months internet juomyo the it the request suddenly it's too late until pressure the maybe just the memorandum nixon money at the same time say arisna pativa goina ashinova economic bucket la sale pressure the government I think that has an impact on the decision making of restoring the internet here in Malaysia the talk my to the internet as we say society as we age and time live it's like the most important thing the importance of we to be bread and butter to me bangba say for entrepreneurs like me internet is like bread and butter for me if there is no internet then I'm not going to eat I'm not going to be able to support and provide for my family now the channel he sakta talk me the queen message Okay. yeah this party 지바장지 이냐 문제 All right. Okay. What's Araj Bajiwa internet restore area was gone is gone. RTA post ping the last. Fuck my go no. Hingta incidents such as Huh? if there's any very much that mashunga to admit side itum dalam tak mai da bang mai da sa saja ke ada it's kind of clarification jam om nim ne ka tar itum dalam te omega itum ke sabulung isi tiges no ba after 2 months si disili kalau governor liu lai do misang ai ne ju maram yang ke
itum ara hi shimang yu meaning to the itum mang na sakra wi le khale kai ni tum na sa sa la na teng ni kai ke ji le bo kai ni youth ko chung go pressure la ra ba mi hi ba sa thung le itum la ma ya ma man da ma sakra ke ji la chung le ba mi si ba je ve mi sai da si ba je ba da Alright. sai ya na wi ansam ni la itum level li treatment li pressure ko chung la sa la ga at last da da itum hi ung sok ni da je da ung sa se da jang na st sa na da ri mi da sa tyo we ga tu mi li ba strategic sa ma ya pom na sa tyo wi da chỉ vì advantage là quy là gà xin là sao đấy chúng chỉ support là sao mà chúng là chẳng là gì Alright. đó But right, issue with discussion here lum sangga ra vai ra dam hi. Of course lum mai da itum hi mu kup sangar pi but hang ngai lang chung ga le sa pre. Ka sala la itum next episode ning group pai it's just a starting point and then itum ata hang ngai da data discuss ka sa important sala ke itum brainstorm some ideas share sa opinion share sa ji we itum bi kang tha steps ji policy ji ra da shit sang je the closing remarks are in to bi da dom coming ai da kup sang ka wa yang ida ku rum shmi wa na hang pong sang ai mai ta la ga na itum ari situation hi li be sa la ga itum aduna na mention sa ka important sala kai ji itum we better coordination between the Tangkol Frontier organizations see important sala ga in kuidale itum hi Tangkol Frontier organizations pingli yarui pingina kada empower sa sito atum le thung ka da support sam ya thangmei da mi bai si dog ji le be sa la ga no way closing remark hi atum hi ara hang lo ka atumai atumang hi jam sa da atumang la kali ma chang la se itum yarui support ma lai ka yang jena itum na yarui na lam thangmei support sa ka ba atum la ning hak mai ning lu mai la ka sa ka bai ka la individual we or we share personal interest I know ma sa bai ka ma sa ka bai yarui interest and sa ka bai ji yarui we opinion yarui we ning jang hila ka tha da le lai ji closing remarks ada hang ka no we yes ka kup sam bilo dictionary ari hangai ji li ta da point ak ni ta de na ka chung lama hang li ge ka ta da itungwi CSO bin hin especially itungwi DKS la pai miyang la long pai even iwi apex body iwi ka tho ka tam na long la pai itum we apex body bin hin hang se jai ka itum na middle class service voluntary service ne yeah Right, right. we were not paid yeah itum de talop mi la ga itum o cha da cleaning ma ne achi itum na hi aka ta da ka thana ak sa la lum sang da yari won ot ka sa hi li ta da yari yu shong ai na la ina ta da ning ga cha as a leader ka thana ak sa de yu shong ai na ta da yari yu shong ai na hi da da sa mi shi ji ba ring phang mai da ta da hangai yang ta ji ta da mai a thang hangai ta da itum mi le da CSO leader bi ni chung ka mai voluntary service commissioner sao to lo khami meaning to chai da itunga lung di la ka sak pai chung khale wo mai sudden ta da ka jik da ka thana sa da khlebing chi ring phala kai family background ai na rai ka that's fine but itunga lung di ka jik da ka thana bing wa they are very they are from a poor background yang da chamla kai shim kru ai na ka thana rak sa jik tha mi la chang ko pa mai itunga lung di ta da ka thana ba wi khawat chi themi la ga yari ping na ka tom ga ji ba he ka teo khawat tha da theo like hang hai tha da since we are not paid sacrifice ala cha ta leo gi da itung we kung ka ba ka tung ka ka chi really with our own expenses family ping di ung po la ga ka sa family ping di da ung ko khui shoot ko khui chena tha da yari li sa la ka sa da kling la hi wa ta da hang se jai ka ari MLA ka tham ning ne MLA post la maning ne ya hi ba ta da pura ya really totally sacrifice ala sa de le gi da ya ri bin la hip hop ta mi la ga ya ri ba na la aji Tangkol Frontier organization ni thana bing di la financial la ka to ming sang ai to be very honest but ada mai akhni le sare hardly akhni chiwai na itumi it's a now mai de kui I think we need more people ta financially ka to mi da ka thana ping la ka to mi da ning sang gi ji targar sai da kui ya achi situation ni ta ya ru shong ai na ta ka thana ping le hiping ni sam bi at least ka thana ping ban la ta da nyang me da pai da kui because ta da so far ina tiong me ka da dei thong we sat na ka thana sa ta klek chung ta ye family background chot la kai thang gani da ya ru shong ai na ning ka la kai na thong de nei cha ma wai lo ya let's say athong we chon wai la pai as a gift tada hardly
only few people do that. You know, I think it to me, yari being like a tom the theory means sassy, jibai other hangai jiksan message me ngay jiksan wa yari being bali lea. Actually later let's see so apex body being he at a mati tamering tail upon the clay at a pump the lay. Meantime, yari in a moktom ya to later apex body hit hong liora. Yeah, yari ka tom kami mangai na maling the later clay. Chida with the tommy the clay chung maida. Ka tom in saknai. Okay. Okay. To be honest, actually, example no we talk show you all. No we talk show he yari na magtom ya ka who knows maybe after a few years kong well pa but through people support it will grow. Yeah, chita ko may na actually later clapex body we thana bing na targar sai la yari we ka tong mi targar sat later kwi ka ilang sai yang la as tada yari wen ka tong mi here wat na de mai te instead of that complain sa ban chung mai het la otum sa bai tu go itu me complain sa ban chung mai la because itu khawat chung le to be very honest kathana sa de thum e mo wa pai mak chung chung le wo atang shi TKS president hangai ta mag mo wa ko pai chung khale o gi the EU office li or let's say TKS president office li myang la long office president office li ra la ga tada advice ra kami yang suggestion kami hiktai tang lak chi dara thang ni da office li yaw ra la ga ka tha ji gi ba hem le hi no instead of that tada ya shapshi tu ma tu theo yi theo wi de media li type sa la ga question sa thui la instead of that chilin sa gi ji mod li office li ra la ga clarification ra pyo ra shock the issue la pai or any issue incident shock le the CSO being the report me bra instead of mentioning in the media direct media li thujang le the yari being a phamadam the pung pa la ga CSO leader being bali phen thyo Okay. mai ithun kwat ko chung le but in a hang na shock the incident ji ngalang the kathana bing lang shi jiwa pu khang pa la cha ma le mara hikta bai la ka tyo kha ta yari bing di e wait sang sak ngai Okay. any incident shock chi dran lang da chong shock la ga sang ba bai lam sa la hiwa la kathana le sir da clinton sa bai kha to be very honest kya khana ishi tang ko public thing jo se yari bing kya kha kathana bing number le le chi la ta thingai ya kya khana da kathana wi TKS president wi number hi ne miyang la long president wi number hi ne shinau long wi hi ne kya khana le la ga safe sa la ga hai de le ma them ni but ta da hikta khon ga zara tamang li pha khang rok ta da theo yu ga phaning li yang chi da wi da like hikta kramang ni mang sa la at least we need to know like we have to know we saw leader gi bai la thei da ta da thai la wa shi ja phare da kwi che da at least ya ru shong ai na operation ni tio mo tha mai da ming sa ngai ma mi ne gi mi ne mi Tha mai da mi. da tha mai da mi shi ji obviously or sa king ring pha mai de ang gai da ya da tio mai ga ji ba ji yu shong ai na closing remarks sa da Okay. In share kuira shumi no we closing remark ni gaji wang ka knya sa de na kuira chingwe pa no we closing remark li arwi tangkul frontier organizations being li itum as an individual as tangkul community hina yaru ina atumwe na expectation sang sa khangai bing ita ka phamai la pai itum nei tha da ka ho mai tha pai mar la ga ji wi li be sa la ga no we hikla concluding remark hi coming sa ngai de lai itum when yes over expected expectations la malaysia over dependency la malaysia but simple that dai na sang sa ngai da are prevailing situations in the base la ka tyo me ka share sang sa ngai. Okay. Firstly, the Ningshi, the way public servant, the lot me not claim ning, because we pocket money, shop like a what's other needs. So the huge respect, sacrifice rooms hardly in the Ningshi, the Kachi, Yari, I got room to name the Hangai. Kakanya legend in the Hangno, it may financially say the lot maybe even you know what sal la pesa ara pesa msang ka ka da what sa chung ra success usa line the customer ka pai line the tree line what sa yi la pesa msang ka sa bai ne chang in the network la malay ka la sa bai ne the gen in the kangno itu mi society li politicians we don't need more politicians we need at least like couple of millionaires you know society li zan billionaires ka le dar ka sai wo laga men this is the rally ka thai philanthropist rally ka thai to mi thangwei la gai paisa la tik tak le leo se ja da ki mi pha mai leo me kan politicians we need dispensation government need dispensation da itum disappoints so let's change our mindset
the government doesn't owe us anything. They don't care about us. Let's start taking control of our lives. It we mindset he victim mindset maningla growth mindset aina late laga. It me what's asik about not only feedback how we can rasa say criticism mang maningla officer laga rasan ka phamila chungmeira feedback matha mi darak mila chungmeira or say social media Facebook sing laga Facebook le the chili chat comments hang rok laga phat ngeng rok le chi tang ho lu shi tang ku ba shi tang no Facebook just delete out just like 15 seconds dopamine hit with one it's only say big corporations being multi-billion corporations being there it's only Facebook 24/7 chi yang la chi ada atumwe content chi yang la chi 24 hours chi yang pom ka bai se mai de app no delete out na thang mai ngai ka bo delete it on social media list to atam sangal spend salo that's not chilling but that's not going to bring change in our society. Having this kind of discourse is going to bring change in our society. Positives are say TKS will obviously valaga karjan wasami laga okay the idea share that's going to bring change in our society. That's going to bring positive impact to our community. Thank you very much. Okay, all right. I recently mentioned some Nayaka, Tangkul Frontal organizations speaking. Okay. Yeah. As an individual, itum arerui situation hili beisalaga or itum in the years to come. Hili itum ibang ki katada saming sangai close baji don't make a mention sang sangai ni. Itum expectations from them. I mean, say any conflict dispute kata he mean unique sasari nima. Not necessarily. Not necessarily like yeah. conflicts and disputes. The ultimately UFOs, TFOs being UFOs. TFOs being lead, so the okay, kata may the it may expectation, Yes. yari expectation, la late la is the legend. Right. I mean, I don't have much expectation. Okay. Because Ilihang was give us say if you're doing your best, then we sadly what position to lead. If you're giving your best, then I think that's all we can expect. And I say say to me leadership role quickly, there's gonna be like people who support you, there's gonna be people who are against you, Okay. who will criticize you. And there are people who will love you, support you for the work that you do. So tada itumwe mina ki hang niklajang, mina kada ma tuira niklajang, mina ki paningao niklajang, kasi bang ji itumwe kweng tokli tada ningjili tada lei jekaba itum what lama saba ba no. Okay. The chi like a we fear but the whole back salgi to me sangai like chung ma sang so don't have that kind of say fear or jin whole back ma sang so jang the commission jili bashun sal like again hila mentioned sangai evil commission jili the hang shok jili hang shok jili mang chi sangai ni liu it we society li evil freedom of speech li la kam li la clerk evil question sai Okay. Is there really freedom of speech in our community? Exist salaglag is by even question say. And the commission hangly no to me what's other glazely say because I will shoot to be ang ninted like a commission hangly mungchi so game the evil. All right. Thank you so much. Important salaga points que chunka mention samire. Kana usada the guest president in the way closing remark in he basang sangai chia then salaga situation masadle itum tangkul now the line can you talking how to travel the silent ching chamai le Christmas atam sao with the ayawan unzo his like chunga le atumi askat hanik lang ji khang ching cham chung le hita atam le disturbances shocks are now with the chen hita atam le kachi katha chang pau chi phun like la chingri bri khai atam sa kwa and then itum apam hili matala kana very base pam itum tangkul now pam lak le ping ching chamai le atum le de oi khamang le ning lum bai me khai clear sa mai itum yes preventions and precaution measures like ta khing sangai sila sila de oi kala hang sangai ka na tum TFOs ping na sada klei hili itum yarui ping na ka ta da khui la ka pam sangai li do ji kan aw sa da no closing remarks da khami bi okay, 明显。他的RV closing remarks 们米小人可因为他的而且让我们的来上了个你了，你是他的那你的 share 啥的来我们爱呢一种你了，他们的 very 啥的来了，什么不买嘞，但那些新 report 样，行米的来是他的 positive 啥个啊，他的
broad minded salaga mi chung message ya idu mi tada change sapai mere gasi tada I hangai ara situation hi tada yari ping di hang ngaya ka ba tang hangau la tang khamang apam hi li chak si shopai me tani dum atam apam hi yang naga shapai na tang da madam bang nang naga itu mi saran la sakui yang naga tang apam sala ka na itu na la shapai na tang da hon za da kle jwe na itu mai voice sala ka yam ka pai sa se ki ba ye ning khang share ka la da wi ka ji ba hi sa se ka ji da wi da itu over panic sa la ka re am sa pai me e di shok da kle tran ni panic hi da itu over panic sa khai tran ni situation ni control sa ram ni jang da ga phao chung na how with the 사람 맞으면 자꾸 그럴 거지 좀 그래. 제가 나다 이tum나 이tum이 사이다는 지가 샤빠나 된다 지위 레이더 그래. value based civilization 빙라 파울라가 조 이다 이시위 공매 라를 갖다 밀리바 컨마잘라 다다 이tum이 우라드 그래 지랑라 좀 동라들래 아tum 빙린다 지그래나 저 그바이지 바기바 이tum 항들이고 존들 미팅의 사지를 항보고 말에 강 다다 맨 사다 총소리 되그래. National Highway 202 위치 레이더 그래 교도 maxima cái giá khởi thằng nhà thằng nhang chỉ sản phẩm thằng ấy mai là bài đi bình sản phẩm đó thà niệm sản phẩm cái gì bao nhiêu cái thùng là cái shop hàng đó đấy chỉ có công mi đi là sản phẩm đó hàng ấy đấy cái đấy chỉ bao nhiêu cái thế này tầm đó hàng đấy cái đấy long học bình đó là ngôn đó hoặc là thời gian sang long cái bảo đó cái cái long bình là chỉ vì năng cái long nữa nó mau long nữa nó 신au long nữa nó mới counterparts đi đó một sao cái là cái problem đấy 가루를 이나 그 대지다다 존나 미팅링으로 하고 있다 지금 대지가 하는 이장 이 좀나가 샤파인다 된다 콘자 과이가 레이tum 비님 사즈 과이가 바이 사들이고 자네 좀 같이 그 점나 그 사바바기질라 리액 사바바기질럼 사세 그라 아야 한 아이 바 이좀 걸었다 기어 빌라가 이좀 걸었던 avoid 사다다 콘가장 주변에 avoid 사다가 이위 what basically focus 사다가 저 가바이 사세 이 바지 이 항상 아이 Okay. 닝시 쉐레 TKS president ka top president ku chimi paul ni shi ga thun acha show hira khum bi insightful salak dele valuable salak ke itu yang dak like tong I zang zang laga chung ka te shin wi sang phang dele mature salak ke discussion na sai healthy discussion na da khuire kala na thun na ida da na thum wi thai ba na thum wi suggestions advice ideas opinion share sa hiu mangai na itu chung ka te shin wi sang phang ra sang phang dele da hangai chu wai na chung ka ning she na thum wi valuable insights opinions share sak mi wang chung ka ning she on behalf of everyone ning she chang ka dai re TKS kala ka tho ka than mali mai ro no the new leadership wi alumli mathak mai plans and policies ku shok laga yek shok laga na thumi sada klei wada klei thai thai me no ithum ya ruin la ka tom thai me laga na thum sada klei chili bu phang wai kwai hot na ke ji la angai le Mr. Chinipol no as an individual na ka tom thai laga leader le ja thang president ha kai da chung ring pai very optimistic itu is ada ya ruin la chung ga thai shin kui le da hangi phani nge individual in the Nasada Tonga. Let it be an inspiration for the rest of us. Ning shik jaga ni shik tumli ita dai tum tang the next episode lam vai solution. And it's just a beginning of dai tum mathau pi sa pai we step ku al me da ku ning shik jaga dai la chu episode hi yang mi khaya tum sai ko rali la ning shik chung ga phong shok de le I tum ita da ka shok ka jang discuss ka sa he na I tum a khai na ka thai shin kui khang rok chung ka le da shan ku ye ka la I tum we alung le confusion le da le doubt le da le chung ka clarify la sam yer da shit sang e I tum hi yes atam na bom tha tu gi da I tum incidents any incidents ka shok chi trying to panic ka sa le I tum yes tense ka sa le le ka athang khang gai da ka shok ka jang I tum thala kai na Tashin query say, Milila spread Musapa Pafo say, Kigla is Jim Tala verify sa quick Zaklaga itum Bao share Sala Sase. Of course, preventive measure being one way Tumba. Talagan Hanging Rocks Kirk Atom mentioned Sada Kamataiva, itum Katano being when a Bao him Talan query say, Katala plug TG, where tissue itum misstep. Our Quimeron say, itum internet ban Sagmi Hilaga, miraculously fake information Jumna ada itum spread up park ju wang ji le advantage ku ka ban sak mi la zang e ju wan area la ga itum no ta ne verify ka sa information mani ka ba itum spread lam sa pa first say ten sala ga situation ka sa da la ye na in ng sharako na in care ku say ka la itum na sa gi ji ba ki ji sai ko re ng san ka ka sa say ma chat pa say kham tha pa mani na ka la na I mo ring pa tu da mulu wa da we da sa pa ji la ma sa say mo chu ku chak la ga every step every word but you get social media or any platform or any individual or itum
ning share la ka to say ji mention sang ai tum tangkol frontal organizations bing la tum thang met ka shop la ka order na smi da la ye atum na la itum tangkol ka tongo wang itum naga na bing wang itum chingri rain of to vai wang da tum hot na da la ye atum best level ku shop la ka yes atum le ma ka action la sare atum na la ma ka action je le sa ka ji la accept sa mi la ga ya ruina advice suggestion ka sa ji la atum la positive sa la ga ni khu mi la ga khu ka pai shi chin ka pai shi chin mi ro no itum ya ru bing na la atum khang ga zan ji thai mi la ga atum ni ma ka action ji itum na support sa mi la ga itum na atum ni ma tha ka mai support cooperation ji mi la ga hey itum ko ka sa da ro ku se ko ka yang ka sa da itum jingwen of to say ji mention sang ai ka thana ping ai na ka sure ping hi ko ka ma sa ka ba itum ni pung ba ora atum itum chung ka discuss ai re itum wa alung li cái tết đó là mong ai na itu mong sun cái bài mong ai na lấy được cả itu nó hot na cái vật gì mà miền pin cái bài mà lấy sang rồi đó khuya public discourse đời cả sang này rồi itu public interaction discuss cái là đời cả sang là cái lấy được lấy khai na cái hi cô gì hang khang rocky đời cả sang nào được lấy just pocket mang lấy direct sang social media mang lấy nhau cho chính đó mà shop mình đó khuya itu tangkul as a society naga as a cái là nation itu mi mà talaga ni information hi awareness lấy được cả ngaran ka chak laga itum hi ready sa laga for any kind of incidences rashok ko pai man itum ma hangram na unforeseen incidences ko chung ka rashok pai ji to prepare sak ka le se na you role le ji le ji ka ji chawi individual roles talan khui se ji kana sa the message mi khangai ne itum psycho ning share next episode le pala itum psycho sampang share shi se